ole suppression ka tuna mi edit po ka edit dong la wacha chu tuna mi poi mal to ka he tuna ka video I khong tikin mobile legend KHAWNGAIH te share tu chung ka du chewa acha chu poi mo to ka video dang chu share tu chung ka in thu ni ka chu ma se tun character chu share tu sewing ka du chung ni chu poi mo tu tat masai mobile adiran gaming si entertainment ka manga chonin nom channel ka manga ten kan install le me ka khel ve me te ti chu fujish hem video hen tra kai nam lo chon chu tiang ni lo ka khel ve tak tak ka pro ni mia pro kan ni tiang chi ro ja pro kan ni titan hian in khong ai takin run aron en tu cheng ka du he video I khong ai takin mi zo te kan chang thainan mobile gaming kan mobile legend gaming kan chang thainan he video cm kan ya khoi te ka ngai he video ka ngai poi mo te me ni ole kan lut tuang tu na chung soi tum pera ole ka soi tum ber chu mobile legend kan mi zo te kan buai na kan problem hi ania mobile legend kan problem chu entinan one hero tu na hian in hero e man ngun ber ti chu awa adik phop me poi mo khom mai ma se eng hero nge man ngun ber ni lo khan in engei role ti kha poi mo so ka sem je chu tu kin si nga khan in kan rank ka mi zo alo ni vai mo ka ti cha cha no khan mi zo alo ni zo ka irithel match sang khat zaruk le ti match khalo player so I want to use ka ti irithel amang don lo chona feed don nge me kan frasa eng hero ma kha thiam lo ti karin sa nge in a thiam lo tak taka irithel che ka mang thina a problem o ma ka danin ranger te bruno le kimi kha op hero I tu na jon marksman an o ma tlot nen khanin kha te kha aron mang kan du ve boxia irithel che kha mang du boxia irithel che thiam boxia te problem chiang tak ni rank ka pe choni chu ani ya kan problem jok su ka soi jok tu one hero main lovin one hero main mi lo la role lamsoi kan soi don ta antinan tenen lu long marksman a hian tu na hian marksman khapa kha khapa tang kha na example pe meng irithel char kha play ani irithel ta chu me sang khat zaruk irithel ta chu pro irithel to me don lo mi le ka ti claim ten la noob zui le khala kha pa kha sonin pro antinan a pro to antinan irithel ngor kha du chi ani lo one favorite hero nei chi ni lo mobile game ani hi Thluak Hmang na gaming ani skills le Thluak mind game atam mobile legend na chuanin PUBG in mind game atam zo ka mobile legend nei ka sai duwa shrimina mind game atam pk member jan so hero sin chop noi tu na hianin ai marksman apo hianin etinan irithel che ka mang thina Thluak Hmang se chu irithel chu me sang kha zuru ka mang to ka thiam to ni ti se kalsan se irithel ka chu zokina op hero o ma chu etinan one hero main lovin one role main zok center marksman zokin main se marksman player kan ya marksman zo ka mang thiam vek ti se zokin chuda po main Thluak Hmang chonin op hero amang op hero ti chon etinani mobile legend ate po epic atang to in banning om tani ban chon kan ban ka ban chonin op hero chaklu tu kan ban thrin ni ta hianin achan chu an chaklu tu khan bena je kan mang thailo nan mo kan mang thainan pick te kan du thina kha banning om na chan ber khani op hero le weak hero oma chu ania ka saidu jok chu hang hero pakhat ka mang vur lo la antinan role kha thrachiang o role kha engei role mo marksman role ni chu in tu hian marksman role ar ni taila op granger kimi Claude Kerry le Bruno mo ka mang Bruno chung ho chu kiri chung ho chu ka manga chung ho chu poi mo ni antinan marksman aro po op hero no mani kimi te Claude te chuan Selina ka tivero Kerry te Bruno po aron chaka chunin tiang kha nia chuma chunin marksman ni role don chun op hero kha thla tham lo la mang tur chung ka du cha op hero chu ania koran soi chu one hero en kan nget lu tu ka mo antinan fighter da po Roger che mang thin an tam lu tu ni met sang khat le ti Roger kha an to hai nem tu na ta chuan Roger chu ke pon ka mang na sa lo ma se ziom to la wachak to lo tu mo tu na chun weak hero di oloko example sim lo tu na hian Valier le Bruno in chak ngai ve lo ata chu an weak an chak thri na zokin an chak ngai ma sen chak to lo ma se tu na chun mobile legend tin aron buff ani an nar fatang kharon buffa a chak le to ni chuan Thluak Hmanga pro player chon Thluak Hmanga chuan op hero ni to Valier le Bruno chuan mang le mai tikhan mang le mai nerf lu tuk a chak lo la chuan mang du big lo a chak vela khan thian mang le mai tikhan chu an ya Thluak Hmang nga ya mobile legend ni ka soi to khan mind game ani mind khai mang lo chuan ziom lo
game rồi kan mai chuanin tuna yanin ka soito fighter how we offlaner de vakan ya hayabusa telnen hianin chuanin entinan Roger Root ha mang taila Aldos mang rot po kha anoma o Argas rot kha mang taila enga tan nge hetliang chak to tuna meta tun season a chak lu tuk Xbox te Teris la te mo Thamus te Leomort te Aldos potela thengawi mang mai se mo OP hero mang mai se chuanin adule Roger kha chu an buff le una kan mang vele mai se an nar fly lo mang OP hero an ti wi o maka kha tatlu an ben sel ma se helio morte Thamus te po an ben cholo mo an chak em ma tikhan ka sen chu one hero kha men su one hero in the loko kan peng le longa gamers anom tani gamers rim PC atanga game lo khel na sa computer tina computer tang game ro khel na sa game man no chu anom ver rim shema tuna point ka video pon en pe khelo mai thai ni chungau choni ni match khatna antinan martis te pon mang khanin an thiam hal na ya antinan hero ruan mang khanin mang masak ba an thiam hal lawin an man hala tigan tha thiam hal chu tiang ni lo gamers lo chian ver ma antinan zir fenga eng chi match za som ni thleng te match nga eng chi tiang te po kan tama chu zir kha a har lo ni antinan ke po ka gus te pon kan nu pa me matuna ka pro ka khelo nangin ka pa ngai fe to me antinan Selina te po ka Selina pasak phe chongai na lo so das project ka man lo sina chuanin chu ni ta ka soidu jok chu antinan hero iman thiam lo chuanin thlam lo lamo ke po ka thlam lo nia antinan mi gameplay antinan tuna po global local assassin a hianin hun na gameplay te po antinan gusen ka zir du ta hun na gameplay a stream te ken na sa ti chon ka zir ta message za som ni thleng ma ka chu kan nu pani tiang khanin kan zir nga chu kan pro mayang mo skills is permanent if you train harder anti kha chu ni a ka soido zo chuan ka soitong khanin one hero main lo lai hero I main don pon OP hero tal main tu chen ka cha du choni OP hero mo tuna hianin hanabi chu atuti em milan ni lawa tuna in mia hin deu me mangai lawa chonin tla tak hi chonin mia te po hi mang vak khani lawa OP hero adan carry te ka soitum khan thiang sai pe to lo zakina kha ron sai duwa one hero met sang thum sang li khel kha ni lawani antinan one hero kha met zan hi za thum vel khelai thiam to chonin role danga antinan role danga diam je chu khami role chunga hero danga khan chuan mai la tikhan antinan one favorite hero one hero char ni lawla one hero or feat kati tiang khati lawla antinan I role kha chiang cha antinan match role oma fighter hi offlaner ani deu tlang pe offlane role oma assassin role oma match role sai to atero chu nia tank role to ma tank ka po hian tank mang thin kan nia atia grok a mang si lo chon ngi zia mo overpower grok chaklu tu ka mang le si lo chon ngi zia op khufra mang le si lo chon ngi zia mo op hero ti la chon antinan tu la hian chaklo dewa chuin mo atikri la chak box sia chaklo dewa nom lo tank hi chu mo ti me ang tiang khania loko chaklo de fighter zong phot tang ta hianin zo het pola chaklo lu tu san hi an mang vak ngai lo ni san antina san poi tu na hian mang vak ani lo wa chan chu a chaklo lam ni lo in ai chak chau ten ama ai chak Teris la ten amani tiang khan OP hero tu na hian da san hi ting ka mang thin ma chang ka thiam thei lu tuk san hi ti taila chuan tu na chuan nerfa ka mang to lo mai Teris la te dikhanin Leomort te ka mang to a san kha an buff le ver khan mang le menga example a value le Bruno hi a mine nerf badly nerf ta badly nerf pon lo value kha chu ti minar on OP lo ba tikhan kan mangai lo ni antinan just no limit pon Bruno kha mangai lo tikhan an buff ani Bruno pe chu tu na OP lu tu tikhan an buff fa an buff ta aron chak thu ta an ba le siam chak thu ta an mang le mai pro player mind game mind mang hau chon mo an buff fa tikhan OP hero nia an mang le mai tikhanin Bruno chu tikhan mang le mai a atian mina po tu na hian bia ka ti na mia po ron buff se ron chak che kan mang le mai tikhan tu na chon se bar bon chak lo ma Natalia te po an useless tu na chon kan mang lo ngam mai an china na ai useful health card te pon chaka tu na chon lens spoil pa nga view tikhan mang me ka ti na hian tiang khania chun hayabusa po OPM ma site pusara tikhan an mang me ka tikhan se bar da chun chak to lo ni ti meang
tingan an buffet la kan an mang le mai thuak mang tuan nar fly lo mang char char ka chamo op hero dangan om la ya chu chu ni chu chu ka soi duwa chonin one hero main char char lo la role ne ro eng role nge ni vele I role kharon soi ro le a khanin ka soi tong khan eng role nge one eng hero ne wen eng role nge ini assassin role nge offlaner chu fighter ka te offlaner role nge eng role nge ni chonin ka soi tong khan tank role kan ya atia maset grok op grok te op kufra te an mang la silo chon om siom lo chu chon overpower ngai sakla zip zap kaman lo tat o chu chu ania chu karon soi tum ba ania chonin match ka kan thiam hal tum su o chu chon mai zero fe ngai mi gameplay te en sa tricks and tips te en sa iti ve kha ngai custom te po custom practice te po play ngai ve te ka soi duwa ka su dong hanin ka selina first gameplay chu mu le chu win na sang atang thiang khan mi thiang khan ya hard work angai ni alo bera chon chu ni ya chonin kha a shrim shima sai ve ka du chu PUBG la ma khan in PUBG la mu nau te la ma khan RIP hawin soi chena sakop me a hacker tin RIP tlan hoi mo thelo mai thaya chunga chu an soi chia ke chonin an hack pon ka thelo an thiam tak takin ka hria zokina chu ania ka ron soi jok ta chu an ziuna sa ti khan training a khan an ziuna sat ka ring ve thawan first gameplay jan thiam ka ring big lawa an ziuna sa training mode a khan ti khan an skills ka permanent mi an thiam cha jan thi thang khan ting khan ziu ve mai sai soi chia soi chelo khan mo ziu ve mai de che ole comment na khan in enroll ngai man thin ti kha ka ngai mo ta mai ni ron soila chon enroll ngai mang thina chon enroll chu mi roll chon favorite hero khong I think ron soila chon skin te point karon pe mai thei jani ka roll du tem ni chorin ole a ka edit pe lawa hi chu ka ngai poi mo ko he video edit tla ka po ngai edit po ngai lo ka sai thiam lo to ka